guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोसे बयखौबो बर' थुनलाइ साननि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैहायथ' बर' थुनलाइ सान बर'फोरा बयबो मिथिखागौ मा दिन जोंनि दिनैनि थाखाय आरोना दा क'क्राझारावथ' जाबायदि फेस्टिभेल जागासिनो दङ लिटारेरिनि ओमफ्राय दा बेयावहाय जोङो थांनो नागिरदों दिनै आरो खेबसेबाव लास्ट ना आरो बिनि सायावहाय बर' थुनलाइ सानबो दा मा खालामो बिथांमोनहा बर' थुनलाइ साननि नामाव दा बेखौ जोङो नायनो थांदों दा थौफादो नोंथांमोनहाबो जोंजों ना मा होनो आरोबाव खनसे नायफिनसै दानिया थौदो सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै जों मा नुखो जोंनि आबौ मोजां मोनलायलायोना नुबा दा थांनोसै जोङो प्रग्राम जानायाव कबिता आंगासिनो दंथारो আমাৰ অসমত মোৰ এটা কবিতা ওলাইছিলে কবিতা ওলাইছিলে এইটা কবিতা ওলাই 100 কবিতা মনে কৰিছে বোলে কবিতাটোৰ আপুনি কি লিখিছে অৰ্থ কম মন এটা লৈ দিছে কোনোবা এটাই কিবা বিশেষ ৰঙেৰে बेसेबा गोलाव नैबे जिउनि दालाङा सोरबा बारलांबाय हरै मारुआव गोजोनै जिरायहैबाय सोरबाया गलांबाय दैसानि दैयाव सिबायफोर बुसोम जाबाय हागोन दा बारनो गोबाय दालांखौ गोसोआ आंनि बिखाबबाय बारदोंबा माबोरै गुबुनफोरा दान्दिसे नायनो सानबाय गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय खन्थाइनि मुं आं दाना गोबां खोथा सोलोंबाय
गोबां खोथा बै ससेसिम जिरायगोन सिमाङावनो रंजानो गेलेनो सोलोंबाय आं दाना मिनिस्लु मोखांनि आन्दोआव दरसि गोरबोखौ दोनखोमानोबो सोलोंबाय आं दाना अखा सिजा सिजा गोजांस्रिं मोननाय सोलेरखौ दुंखांहोनोबो सोलोंबाय आं दाना गब'नानै सानस्रि सानस्रि फिन सिखांफिननोबो सोलोंबाय आं दाना सम सम देलायस्रि देलायनानै गावखौनो राजखुंग्रिफोरबायदि सानग्राबो जाबावबायसो आं दाना जाय आंनि जानगाराव थाना गोजोननाय मोनो बैसोरखौ ओंखारलांनायनि लामा दिन्थिनो एसेबो बाया आं दाना सम बोथोर खारसुमै बिनिखायनो समजों खारफानो सोलोंबाय आं दाना खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों एसे नार्भास जाबाय আমার প্রথম কবিতা সিরিয়ার কণমানি জনী বন্ধু এজনে মোলৈ ইনবক্সত এখন ছবি পঠিয়াইছিল ছবিখনত সিরিয়ার সৰু ছোৱালী এজনীয়ে কেমেৰাৰ আগত দুহাত দাঙি থিয় দি আছিল কণমানিজনীয়ে দেখিছিল দুপৰীয়াটো পূৰ্বৰ দৰে ভয়াল হৈ তাইক লেলিয়াই আছে আৰু কেইবাটাও খৰখেদা খোজ আগুৱাই আহিছে কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কবিতার শিরোনাম জন্মভূমিকে আমি কি ভুলতে পারি যে ভূখণ্ডে এখন আমার বসবাস সেখান থেকে কয়েক পা দূরে এক ভিন্ন প্রদেশ সীমাহীন এক সীমা সেখান থেকেও মধ্যরাতে মাঝে মাঝে ভেসে আসে যুগের সুরেলা বিহুগী একাকী সেই সুর বাকহীন ও বধির হয়ে বুকে আঁকড়ে নেই যেন পরশির বাড়ানো হাতটা তখন মনে হয় জন্মভূমিকে এই তো ছুঁতে পারলাম তবে কি ঘরের বাইরে এলেই দেশকে বেশি করে বুকে নেওয়া যায় এই কথাটা সত্যি ধন্যবাদ